zbog izdaje Srpske crkve i otadžbine, zbog svih problema i trovanja dece, izdaje Kosova i ekumenizma u patrijaršiji i davanja šiptarima ispod žita sve ono što se svakodnevno dešava od državljanstava do stanova po srpskim gradovima, trovanja iz vazduha preko vode, hrane, trovanja sa svih strana i duhovnoga i telesnoga. Znamo da vam je policija zabranila skup. 114 puta ste nas videli, ali ste uvek dobrodošli, tako da mi nemamo prijavljeno ovde od ranije zastajkivanje, ali sada tu su nam i braća protiv vakcina koja se bore, tako da ćemo sad se zajedno krenuti do Skupštine, do RTS-a, pa nadalje zajedno s Božjom pomoći. Ovo će sigurno.